mun thram thlanga tanga inpe Mizo channel longai thatu zong somte inza in ni thar chipai kan buk le cheu voin hi April nili thole ni ania dama in om theu kan be sei ko te inpe turin Donald Trump chuan New York a thlengta Republican te thinarim tak setani President Louis Donald Trump an hek na chu alakal tluang ria US President Louis singa criminal charge machon masaper ani mekani puitling film siam tu Stormy Daniels si kahupnan kumsang ni le som paruk presidential campaign lai khan traman poisa pe tia wangin Manhattan court chuan drama hek na arel ta a Democrats te hian an la hup hur viau nge mani drama thubuai hi chak taka kalpui ani presidential election la chu nakum mayani to a primary election machon tura ain buat sai mek lain porn star mai che pakhata wangin Trump puya hi atal boile me kani hi mar alago Florida tangin New York athleng to a Trump tawara thlengin Manhattan kota April nilit lai keini lama zanin hian ain lanang Reuters in report danin President Louis Trump athenna Trump tower chu police ten an veng na sa hleya Secret Service te pon an veng Trump tower lut tura kara tanga ron chua lai takin Trump at hop tu te an aw na sa a Trump an hop zia an lan tirani Donald Trump attorney chuan he thu boya hian Trump an dik lo na anei lo zia court kan khil chiang do na ni atia Florida kan let le thoyanga chuta chuan Trump an press conference aneyang ati thaliam ta Trump hlutna ayin thu boy anei nu a hlutna asang ta zok tlat maya Republican voter za somli le pariat chetin an president atan an du le ta a thamasa ayin 4% in akai sang ta zok ani tin Manhattan court ne na anin khin nu hian Trump campaign team hian donation tam tak a mut le boka mani po khandar kar somni le palichhung lekin US dollar million lizat suman muni Georgia representative Marjorie Taylor Greene chuan Democrat Party politics ten omzia soin sumdu luata wanga puitling film siamdu hetiang mi Democrats ten mi huai sen anginan nei hi apoya Trump ti ming chiat na na dot soite hi an la ring thau chunia azia lo tak zatani ati nimin thotan ni khan President Joe Biden chuan Minnesota atloa reporter pakhat chuan ti hian azota President Louis Trump hi thiam lo chantir ni ta se mi pui thin rim so sang le boina chuak tur te hi hi hlau thongem atia Biden chuan New York Police Department hi karing to ka eng ma hlau thon na kanei love ti na chang OPEC anti mai OPEC chuan oil siam chuatlem arem tita hei hi Russia tan thulom om tak ani don hi Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC hi kumsang khat le zakwale somruka din khani in oil nga ram in zom khom te tho ho na ni Iraq khopui Baghdad ta andina founder member te chu Iran Iraq Kuwait Saudi Arabia le Venezuela te anne Anua Qatar te Indonesia te Libya te Abu Dhabi Algeria Nigeria Ecuador Angola Equatorial Guinea le Republic of Congo ten anon zom tazela OPEC member hi tuna hian ramsom palizet anita a khovela oil production le supply zong atanga za som thum panga zet hi OPEC hian athununani tin OPEC huang anzo bel tazela sang ni le som pasare tang khan OPEC plus a om chhota a Azerbaijan te Bahrain te Brunei Kazakhstan Malaysia Mexico Oman Russia South Sudan le Sudan te chuda chuan tel fele ta a ram som zeta an punbel ta ka chuan khovel oil market chu za som nga le panga zet OPEC plus nen hian an thunun ta a oil reserve po hi 90% zet an kuta omani April ni khan Saudi Arabia le OPEC plus member ram then khatte chuan oil market ti henan oil siam chua
production ti tlem an rem ti ta a turam nor na wang po ni chuang mi lovin an ma ni du thuati an ni thuan soi Saudi state media lamin an tarlan danin Saudi Arabia hian ni khata oil barrel nuai nga zetin production mei kha tangin ati niam ngal dona sangni le somni le pathum kum top thlenga niang hetiang che hian Russia point ma ala ve ngal ti Deputy Prime Minister Alexander Novak chuan soi Saudi Arabia le Russia nungzuin UAE te Kuwait te Iraq Oman le Algeria ten thuchua an siam chauve ta ngal clear maya UAE chuan ni khata barrel nuai khat le singli le sangli in ati niam thu apuanga Kuwait in ni khata barrel nuai khat le singli le sangriat Irakin barrel nuai ni le sing khat le sang khat Oman in barrel singli le Algeria in barrel singli le sangriat in anti niam talom OPEC ramten oil production an kat bel khom hi ni khata barrel makta doi thum point paruk la yatlinga hei hi khovel mamo 3.7% zetani heta tangat hil chiang tak mai chu oil man asan pha nge don hei hian kan ram India te mai ba ka tunaram buai mek Myanmar ram me puite tan po ngong anei na sa hle donani OPEC plus ramten oil production anti niam chan pakhat chu oil market achiatan hlawa oil manakai san theinan production hi control an tumani tin Russian politics po ai enroll nge yinarin oma G7 ram le European Union in oil price cap an siam kha Russia chona pom lova West ramten Russia re kan tumna hi OPEC mangin Russia hian a chang le titaila asual tamlo mai thayani hetianga oil production an thunun don ta ka hi chuan oil man hi akai sa nge dona India ram anga chuan a ngong hi ana hle ang Russia hian fing phakar takin discount rate ti in tuna a hal na nga hian a hal heminarin omani March khan Brent crude oil hi barrel khat US dollar somsari ania April ni thum nimin khan Brent crude oil hi 6% in akai sang ngala US dollar somret le pali point panga pariat atlim ta der mai oil market lama mithiam te chuan Brent crude oil hi sangni le somni le pathum kumin kum top lam December thalama khe chuan US dollar som kwa tangin som kwa le panga velani anringa December sangni le somni le pali nakum lama phei chuan crude oil barrel khatman hi US dollar za akai anringani kumni chunga US dollar za zeta oil man kai san hi hun pa ngai anga chuan a thleng ngai zen lova West ram te ayen Russia hian oil market athunun zok don ni na lang tlat mai oil market expert Goldman chuan oil man hi 7% vela akai san arin thua soi India chuan March thachung khan crude oil hi barrel khata US dollar somsari le pathum le somsari le pali in a leya international price kha US dollar somsari velania thasom pangachunga oil man atlak nim ber tumani India ram mi pui mamo za somret le pangazet hi rampona tanga choklu ania tuna hian petrol man hi rupees 96.72 le diesel hi rupees 89.62 ania oil company ten rate thar an siam ve thoyarin om Ukraine indona wangin India rama oil manakai sang tarilova sang ni le som ni le pani me khatang khan oil man hi alapa ngai chhode urengani United States chuan OPEC plus malak na hi a thla ka ti thuasoya US du dan chuan mitin mamo oil hi man tlom zo ka control turania hei hian economy na satakin asiam thathayani tin Russian President Vladimir Putin khan Ukraine daw ne thailo nan Russia sumnar oil man hi ahniam thei ang perada US chuan du ve boka andu dan ain ang le talovani hi ti chuan Myanmar lam update toy te in kanan soile lokange April ni thum nimin tlai lam dar nga tang khan sol sipai te chuan thlona pakhat le helicopter patni mangin let pan chong le tuingau lama om mi pui sipai te nasataki na kap ta a leilama tangin bom lian ti chuan kol pui lama tangin
bom lian mangin na satakin an ka ron boka nimin tlai khan sual sipai te chu tuingau khwa an lut to a let pan chuang lama po an lut mai thei ni in PDF lam chuan ni zan khan an soya tukin lam hi chuan an lo lut to te po ni mai thei nimin tlaya in do na sataka thi le hliam chanchin an la soi thei mai lova TCDF lamin an soi dan chuan ni zan khan an ni lam hi pathian zara him takin anin mukhom theya an thopui dangte chanchin an ngai ven meka pol then khat him takan om thu an hria a pol then khat chanchin ero an la hre chiang hlei thei lovani ha kha kong puidung chanchin te po kha han soyela nimin khan tlang zar le ram thlo inkara in dona an chhun zoma an bei ngot hle niang falam khopuya tangin lai puin voili lai nimin tlai khan an ka pui le ne ni khwa a chiata wangin tok fanga anin ka thomare ni inan soya hei po hi pathian remaru ataniange sual sipai ke kalte chu ram thlo kho chua san antum na a nam sipai le mi pui sipai ten an lo ka pa thi le hliam an omnual ni inan soya aza tero an soi chiang mai theiri lo tlang zar kholama nung tol le sual sipai te zinga pakhat konglaya athia pakhat dang ake bung bok tiro chiang takin an soyani nizan tlai nuwa kan hriat danin sual sipai ten tlang zar khuwa chen ne in pasari an halral le a sipai hi thian omnual ani mai thei tukina po falam khopuya tangin ral thuam lian voithum lai an kap le bok khati zong kha tun tumata na international news le politics kanan soi thei chuni a inp Mizo channel subscribers tele ngai khatu zong zong ten min hlut saka atop thlenga min lo ngai thak sak thina wangin in chunga kan lom tak setani